Fighting ke haina hai lam sogon ro jot tonai khafungni takok tei bo songno tini haina hai norong bai kaisa kadal job notification norong basang tui faijak ro tabun nugui tongo screen of friend song obo je notification ongkori family mongke shop ni bahag tei official notification ongkori faijak obon thik tlan ro nugui tongo notification ongkori mani date dogbo omongke 16 tarik 6 2026 o date notification release khlai rekha tai abon thik tola nugui tongo recruitment notification ni number of jotno oro clear webe borok rei rekha ga friends o jagon oro apply khlaiman nai date ke belai kom khanor rekha oro online ni bising tin oro apply ma khlainai date ke oro 17 tarik June 2026 থেকে 23 তারিখ জুন 2026 অর্থ ইনরংনো টাইম বেলাই খেনা কম রই রেখা फ्रेंड्स सं जे ओ भिडियो न नुगै तंनाय नरक दिनि खानानि बिसिंगनो जे एप्लाइ खानाय मोसानाय रक नर अबश्य एप्लाइ खालायनाय दि जरा बेलाय खेना कम नर जतन नुगै तंगो ओ जागाव तै ओ जागा तिफरानि बर रक्सिमने एप्लाइ खालायमाननाय नर जतन नुगै तंगो अबंके ओ जे पोस्ट फाइसा होयमानि बंके प्युरलि ओ जागा कन्ट्राक्ट बेसिस नरनो जब tlangjangnai 11 months ni baginai gakha khlai nor joton saiman kana hanai tai norong ni post ni bumro bosonta kaisa joton kam kana liana norog or nugui tongo omongke name of the post technical assistant hakabti ani bagani or post paisa bojak total vacancy kor 12 ta paisa boya abon bisingo UR tongo 6 ta tai rijabo rei rekha 2 ta khlainai brong ni baginai friends o jaga nor nugui tongo ST rong bagai kor 60 ta total paisa boya abon bisingo bori rong bagai kaisa reserve khlainai rei rejak ST rong bagai bo ga friends abon thik tola nor nugui tong firo AC rong ni o jaga total 2 ta vacancy paisa bojak ga friends oro apply khanthano qualification bosan nai nor abo nugui tongo clear no oro apply khanthano nor graduate engjak na nai abo bonor nugui tongo computer science information technology tei kebo nor graduate engjak nor apply khaimanai hai khaba oro nor nugui tong firo te kaisa BSc with diploma in computer application tei bo kebo porijak tongkai nor boro apply khlaimanai tei oro experience rong tei bo saka nor nugui tongo experience in handling web based application rok nugui tongo data entry and GIS rok nugui tongo jago obo rok no experience o jago saka rok joton rok kaham ko nugui tongo tai nor o job maun phundong salary bosang mannai obo nor nugui tongo norok ni salary kor 20178 norok oro salary mannai protect mas tai norok ni umor kor sanjaka norok ni o jago 18 থেকে 45 বছরের বিসিঙ্গ জেঙ্গি তংনাই রক নর অবশ্যই অ্যাপ্লাই খাইমাননাই নরক নি উমরনি বাগै बर बेलेखना गोबां रजाक ताइ जारे ST AC रक कर ताइ 5 year खलाई ए सिलेक्शन बो माननाय नरकना आंगाबो फुनुगाना और टोटल 50 বছরनि तंफन नरक जारे ST नरक अवश्य अप्लाई खाइमाननाय ग फ्रेंड्स अवन ठीक तला नरक नुइ तंफन तेगासे पोस्ट नि बुमु अवंके MTS हाइकाबा मल्टीटास्किंग स्टाफ नि वर वैकेंसी फाइसा बयजाक अबो kaisa no norong nugui tongo tai oro apply khaintang nang qualification or 12 pass angjak nai tai abon login norong na jaga computer operation MS office email printing scanning aw herok nong ni knowledge thong nang nai norong oro jotono kaham ke nukjak norong joton saiman tongo tai norong ni salary ko jaga 12843 norong protect mas o jaga o post ni bagani salary mannai norong nugui tongo kaisa tai umor oro bo 45 বছর jotin rong ni paithak ni umor o joting nai ni nong no ririfika gabon foreigner nugui tang fir hai obon thik talana term and condition ririka bro clear babe rok na je job tlangman bagai purely contract basis 11 months ni bagai rong no job tlangjang nai tai rong ni performance kaham ke o je 11 months je romani obon saite bisi fan rong no o jagao time reiman phiro jorate bo kolok reiman phiro rong no go friends abon tola norong nugui tong phiro han hai te se belakhan nangkoman important obangke or norong nugui tongo norong ni o jagao written examination ta interview ni bising te norong no o jagao merit chlamjang nai norong ni performance nai norong ni exam ta interview ni bising te norong no o jagao merit chlamjang nai abo hini borok norong nor saka tai norong no jagao nangkomani te boro nugui tongo tai tegese nor nugui tongo 3 number or bon belakhan nangboni nakangkai boro norong ringi fan mano norong ni original documents verification nong bagai abo bufur ringnai boro date dog norong no saklai ri nai tai ban thik norong nugui tongo 7 number government rule ni onusare norong ni a selection ban norok mannai
jara ST SC PS candidate rok no obosai government rule onusare 5 year khlanya ST rok oro AC season mannai AC rok 3 year khlanya AC season no obosai mannai tai hain no tengpur number 6 no je vacancy paisa goi mane omo olo bari phanma phiro haika koi phanma no obo norok no ro rekha rokni decrease haika ba increase ngi man nong vacancy je tab tong mani oborok no borok kaham ke clear ba sairi rekha tayabon tik tolo norok nugui tongphira 8 number belekhen nago mani oro norok saimani tongo nugui tongo je sob already norok je kam khai tongnai rok norok bagi o jaga o NOC certificate nangnai norok ni o jaga o ma phrongnai borok no obo hini borok saka tai norok nugui tongphira haina hai o jaga o norok ni oro application fee rong teibo saka application fee 200 taka khlaina nangnai abo norok no sanka norok joton nugui tongo o jaga o norok PMA khlainai tai o jaga norok ni kaisa praman patra bo nangnai norok je o jaga application je payment fee khaimani o friends norok joton kaisa step kaham nanya sidi ang norok no joton sukro bisana thalia norok kaham ke porinya friends song tai norok bhai apply khlaina hingke borok ni je official website tongmani o website thangina norok apply ma khlainai date hingke to norok nugui tongo o jaga o 17 tarik simisang jaka tai 23 tarik no jaga last date norok ri rekha saringni sara 5 jortai time tongo go friends tini video sing sinai norok naithok paithak belai belai hambai 300 ramai krangi tongo baganai